aman Jesus Christ ama to kilemi ahin bol a kapung pa kilem na na se ahin petani ya zong ithei wa patian yin kom le ama ko ma hin kwa te isa chang a ama inai chang a ama hin kwa te bon siam tha je nin chin milui ki hinol lo I character I piang thak masang a I character ka taisan ama adin ai ki pya kya chang a hin pa tha hin da tha hin nei ta a alui ki hinol lo bin jen a tha ki ta piang thak ka hi chinga la I character ka change om lo I hin dan ma ya ki hin ine ma ki ne I don ma do na I lungial hoi lo te ma ki ngai twa ki ngai su su a hi le chu I piang thak na ha I ki vel chen ngai mo dik lo a hi chi thai ki thei a pathian ke ka bang dinga piang thak ka ki chinga la ki le le ka hin dan ka ton dan ke ka ki khel thei lo ka lung sim tat ta ki fa na ka ta mom thei lo a jam chen pathian ka dong le pathian ni kha I do na te kha answer ka ama ni ka nga hon beking atu siam ko na le ham hin lai ni a hi chi thei thak le wai ki cha nga hi ekin na a pathian a ki pat a ama Jesus Christ ama to ki le me a hin bol chi ai ki kha ai te pathian ki ka la hi lem na hi om thei no lo ben Jesus Christ ja ga lem na a hon ki lem thei ding a hon bol ama sia a siam ta nga ki om Ephesians chapter 2 verse 8 na a asia happy na sia lewa git na hum da hi na hi hon gen na hi a wai tum to na hi pathian happy na le a hi na za la hi a ai ki kha di ta ni pathian dei banga pa sam le le ki nu di sunga ba lai piang ki a pa sa hi til sia ba hi ke le le e kha khia sa ki hi mo khia sa ki jin wai sia ka ai de ki hoi thei lo sia na in hon dim in jin le le hoi na lam pi ya ikon ri na ni nga chu pathian ki siang tho pathian hon on bi na hi koi mo hi a Jesus Christ la wai ka ki nei ni jin hallelujah jin pathian here wai ki chang a ban I pe ko ki diwa tu pil te tum ta na Proverbs chapter 3 verse 5 Proverbs chapter 3 verse 5 ya bangagin si chang na lungtang zo sia in mangpa mo den nang ma thei na ki ngasin achia ilungtang ki chi changa ilunggian ilungtang kha pathian rin kha ai ma de dana ki hing thei lo piang thak ki chi changa ai de dan ni non lo pathian de dan a hi ngai pathian rin wai ba hi ki chi le I ut lo na mun ni le hi ngai wai ba bo ni ki chi le I bo ut lo chi ni le bo ngai mo wai dan ni in chen pathian de dana hin kwa sati ai ma de ta na na hin kwa isa cha nga kha bang piang ai chi satan ni lung sima hon lo ati min chin satan yin I bo u lo I pe u lo na sil sia tam ta te kon I sa sia hin piang thak I chi cha nga piang thak ki cha nga hin na se din pha om ma hi nung zui hin kwa hi piang thak ke ka piang thak ka pathian hin ke ka tai hon pom ta chi chawa ka luwang ta kai u ma hi le I lai pa sia na I hon tum di asia setan yin ama agi pada I po hiat apa tian ta I jang akha setan yin ka ama ta I na pada hon kai ut ma patian ta I na pada setan yin hon kai ut yin chin wai sia patian ai thei na ni nga tu ai ma de ta na u ma hi le patian ka kha khasyang to pa su ma om thei lo dingin ama de dan bang adiam ja patian ku nga ni china tu ma Thessalonica banga nge chi cha nga hi to lawa thum ni nga hon na yen hi a wai se ka wai dan ai ten pathian tu pia te sui a bible la hon yen te sui le pathian ka siam ko hon om pi nga son na pa a hi hem te hi ai ma ni te da na ha hi cha nga ite lo lam pi pia pathian hon pi je la hi chi te ka de a wai ki cha nga hi 1 Corinthians chapter 6 verse 19 ani di 1 Corinthians chapter 6 verse 19 1 Corinthians chapter 6 verse 19 ahi si le na ta sa kum piu pe na suwa pasian akipat namu hagaw siang tawin ahi a no ma na hi si u chi
lo hi wai ma azia pen mana le sa ni ta uhi twa sia in na ta sa pum kule na hagau kun pasian pa toy un twa te sia na hi piang thak ichi changa piang thak khit zo changa ni ei kha pathiana ni ta ita sa pum pi ka e ya ni non lo pathiana ni ta pathiana i hi le en sil khoi lo him bo thi ni non lo pathian de da na kin kwa sa ni pathian kha siang ko ka isuma ngom ni ama de da na ka ni kwa ka sa ni na hi chi ka gen bu a azia ki hi le bai ko ni hon again 1 Corinthians chapter 6 verse 19 na mo nata sa pum piu pen na sungwa pathian a ki pat na mu hagau siang tho achia pathian a ki pat a imu pathian a ki pat a imu lo hagau di lo hi a hagau di chi chang a pathian a pat a hong ki pat ta gen sia la pa ta pa le ka siang tho uma wai ki da ni pa in ka ei hon in ma hi chang a ki ei te ka sia na me di la me ding ka hon phal lo in chin hon phal lo atapa tang khan nei sun Jesus Christ John 3:16 na hon pia wai a hon pia in ei ke kha mi di lo te ka siang hon tang sa in wai ki chau bi lawa give ka hon pia wai bet ka bangai chi cha kha siang to mo kha siang to hon pia wai kha siang to kha isunga hong om hin wai again na ya hagau siang to kha siang to isunga hong om hin ama hon pia gi a achile kha siang to isunga hon pia na hi le ei kha anek tu ki no no chin anek tu chu pathian ta tak sa ka pathian na hin chin ka piang tha khin tha chi den kha siat na hi wa pathian de dan zong lo wa am ei ma de dan na hin pa izat lai wa i piang tha ki sa a zalien ki sa a i mani de dan da na om chi te ki om the no lo din pathian de dan na om ngai pathian sim kha ngai su jel a ama de na lang pia hin sia ngai hi chi kha mang ke le chi ka de son a wai ki cha ma hi Philippi bung ni ta som le ni thum na Philippians chapter 4 verse 39 and you Philippians chapter 4 verse 13 Keima hin hasa pa Christia in Silzosia ka bo thei ni achia ya zo ei hat na ei sil hi thei na in ki zo lo ding ei ma hat na to ki zo lo ding hi sia ga pathian hat na in kon zo sa hi chi polin anagen mo polin anagen ne ya wai pe kha thei tin ten thil hi khia kha cha na le o pathian ei ma hat na to kana hi kha ke ma til pol ti na to kana hi kha ja nei hi khia ka hi pathian han ngai ka min nang ma hat na to to ka hi din nang ma to hi ti na to to ka hi din chen thu min ama pe ti na le ama ton pan ti na hi chi kha i thei le ka de a wai ki changa Philippians chapter 4 verse 6 na mga chi changa bang ma pataw sikun len pinan le silbang kim a thum na le thunget na in ki pa thunget na to na silde te upasian kunga thei sa un tua chen thei siam bwal lo pasian muan na in Christia in na tang ule na lung sim te u ahing hamwan ding hi mi hing te kha ki pataw kha sialin chin adya ka piang thak tha piang thak pan te mo pi jing nai lo piang thak pan ten kha inung ge la ho ma sa pian kha bangai chule khat pe le cha nga kha piang thak ka diam piang thak lo ka diam chi kha pataw na kha kinin sia mo kinin sia len wai ki cha kha i king ta lo sil kha ti ba ki kya kha cha kha ei ke kha piang thak lo ka hi ni chi kha setanin ka inung si ma so na tam pi wan hi sia wai mun cha nga kha pataw ke mun chi pataw lo di na le mga chi cha kha sil bang ki ma pathian ka thu mun mo idin mun na i na bang mga pathian ka na thu le pathian thu ni in hai ka hi kha a chi le ke kha pathian na ta ana mun lo ding mo chi kho nga kha position no get the tho mo i le pathian ni kha til i piang thak ki zo nu nga til i khia ja ka nang ka dei non ke kon chi di lo ka dei kon chi di lo mo ni le piang thak kin te ka thak dei piang thak ka i piang thak ki ta ile ne en i wal ni ka pathian ka i mga i khia te ka ngai dam nien ko ma kha ka swan to ni le pathian hon ngai dam yi dia yi chia sil
bahi khial chi chu hitwan lo ni ma ilale pathian pe thum ama ka ikitu lo changa kha pathian idei ingai te ka kon pe sa serin chen lungmuan na krisia na lungtang te ule na lungsimu ahing hamwan ding hi chi ilungtang ilunggial te ka hamwan na kon pe ding bai ki changa kha ai ka pathian ading kha step kha ki kal tau di yang thak changa kha thakha kha i character ang hot pa ding in chen van so siang te bang kha ki hoi ni min ka yai ka hot mi hoi cha hon mu di hilaw mo ile yang thak ki zo che character kan nen chi da hon ki hiang ding in chen example la hima khat nei ta me kam ni ta ko kha cha me kam on pe kha dam doi inu cha na kha thakha da hong dam pa lo pi mo ile le wai ke ka dam doi inu cha na kha all chi ka hon dam mi chi hon dam sia ni chu mo wai dan ni chen wai ba nga kha ai mi hing ten le yang thak ta i chi cha na kha thakha da kha ko i ni lo chen thum na le bible sip na te kha i dam doi tu pi pe hong ni ta mo wai ki tin chen wai ki cha kha all chi ka ai ka pathian ka thum na le on le bible sip ko ma i pe ta wa ilung tang kha pathian a dinga siang tho ta ga de na ka gen ma ba mi ni ta thum nai pathian do ma hiya wai da na ti ta ko ma pathian ka thum le pathian ka kon siang tha ding in chin in wa ka pa to ding na hi chi ka gen ka hi a dai tan a hi ya ken ka gen ut ka gen khia la om le pathian hon ngai tam yang ge koi te ten kha ten ni om le pathian in zui zo ding in bitan chan hon wa zo le la to ka ding in thum na ka nei ku la ka thum ki zo cha min san ma ni na te ko ni ma le mo hallelujah amen papa na hoi hi na tu pi pa na lo pi kapasian o tunin kahin au ba kahia mangpa id wai le dei wai lo ta te ka hi mangpa tunin mangpa na lusia na hi lo pi na lo mi mangpa mi khial dia dinga mangpa hin na tan pa i lo wa hin pia pasian nang kahin nei siaun hallelujah chin na tunga lungdam thu kahin tu hi pasian tunin bang dinga ko te mangpa chidam na ne hin pia na la hiai pasian o ki thei siam thei ding le pa tunin kalom ka bwa tam ta de o mangpa na tan chin pha zalong piang thang man lo in kahin kwa te o mo liamin sina me dil swani ka kai tau mangpa tunin ko te mangpa kahin kwa te ki siam pha thei na lai ding le nang ma hi pha thei le nang ma hi pa toi thei a na tan chin pha tu hin te sa thei na lai ding a mangpa hum pa nan pia te hi hun man pha sum le pa ya le so lo sana dang ka sum le so lo pi ta hi chi kamu sia un so dum thu kahin tu na hi pa sia tunin ka te siam thei na dingun hagawa ki sia ta ta ne wa tunin ke ma hi beten hagaw le tu ta na hin dia ding wa hi ka chi ma bagin tunin pe khom zo sia in ma pa amin me ne ya ma pa lam kai te so na sia hin to a hi lo le pa sia amin me ya lo le pai te to sia to me na thu te ma pa lo le pai te again ma pa sa te ngai ding a hi kwa me hi sia hin kwa me hi lo ma na pa ta la te hi pa sia o ma pa sa lo na me ya sa hi lo wa ha go le thu ta po na to nang ma kahin pa ba kahin sa te na di mo nang man pan pi chin ka tu me hi pa sia o tunin kalung sin kalung tang kahin na piu na kusuma kahin man hi pa na dei bang le na lumbang ang manging sangin na papasya dunya pe kom sa usya lungtang ki hiam na pisya na te nung maninay sa ila lung khamang bata chimo be dong isa ki ngai sa te ding amang pa nang nahiji ka te siya un hallelujah chinalaw pina kahin kwang hi papasya tunin nalaw pina